davao muzičku naobrazbu i one su svirale u ovoj crkvi ovdje, Santa Maria de la Pieta se zove ova crkva, a onda su svirale po svim dvorovima svijeta, ali je to dakle bilo glavno mjesto, dakle to siretište, onoga tamo iz onog zida, ali ono, njegova slika inače ga zvali Crveni baron. Ajmo dalje u šetnicu. Kamere, vidi ove vamo što je lijepa, vidi. Burazer, gdje muzika jednom sa njom? Gdje baj samo? A ti svojim pa mi pošalji, nema veze. Hajde, odošli. To, hajmo. Pošti, Omere. Imat ćemo vremena se kad slikat, hajde. Hajmo ovdje, pratimo i... Vidi, Omere, vidi. Ovo je vrijeme karnevala, vidiš, Omere. O, doživite ovo, vidi, Omere. Červela, bravo. Azo, valjala mi kredlo. Ej, de mene, hari, momento. Specijalno za Hari turizam. Specijalno. Ajde, Omere. A ovo je. O, vidi ovo. Hajde ti tamo sami kod njega. Ovo ti je, sad ćeš imati milijon. Ovo. Milijon ćeš imati. Svaka čast. Gdje nam je šeširila? Ja šeširliju protiv onog našega. Evo nas. Skinu mu se od kapu. Oj. Neće slikati. Bog ti je rekao da ti je dobro. Vidi gusara. Vidi ga. Ajmo kreći. Puta je kreći. Dakle, s desne strane, gore vam je Emanuele Vittorio II, onaj italijanski kralj, rekao sam u svakom gradu i on, ali iza njega, iza ovoga gusara, vidite jednu gospođu koja leži, putnikoj je mač, koja je Nika boginja pobjede, znači dole iza njega, ne vidite, ima hrečki lav, ispušten dole, vidite iza njega Milanac koji je ispod grada, šta hoće da kaže, 1797. godina Napoleon ih je usvojio, s druge strane, gusar. Pa znaš oni gusar. Pa ajde da otkada jedan sa njim. S naše strane je kraj Venecice, a sa one strane je početak. Odite ovamo sad na ulicu. Ježi vamo. Ha? Čekaju da ih... Poljo! Ljudi koji su prelazili sa jedni na drugu stranu, su slušali uzdahe njihove familije koji su stali na ovom mostu, da ćemo biti i mi, i zato je most dobio ime most uzdisaja. Dakle, samo na jednom mjestu imate u stvari na dva mjesta gdje se vidi odsjaj sunce i svjetlost na tom mostu kuda su oni iz suda prelazili u zatvor. Teži zatvorenici su bili dole na dnu, jer kad bude poplava, potuši voda, oni samo izbaci, a ovi tipa Kazanovi su bili na vrhu, tako i on mogao da pobjegne gore s tim letom, iskočio u kanal i tako se sačuvao i otišao dalje. Idemo tamo, dakle, prema mostu uzdisaja. Ajmo. Vidite sad s ove strane taj spomenik kako izgleda sad moćni taj plan i ta ozimna linija pogledajte ovdje s one strane, znači kada je završeno
se nosimo proprio. Però più o meno la tecnica diciamo è quella. Beh sì, è una cosa Predivno, predivno. Ajde, idemo dalje. Pred njih jedan slik. Ajde, ajde beba. Ajde smaj. Ajde stane on. Ajde. Tu. Bravo, Omere. Bravo, Omere. Bravo, Omere. Omere. Bravo. Ajmo. Bravo, Omere. Pravi si, Omere. Gdje ona je naš? Evo je. Hoće, neka da ga obikrim, malo se boji, znaš, ali dobar je. Dobar je. Ha? Izbrstać. Hoće. Pa evo gledam i ja. Joj, vidi, dobri su ovi. Ovi su strašni. Znači vidio se samo jedna cesta do ovdje i on putu se vraća. Se trga i fino. Prolaz, evo policija tjera to, dakle možete i poslije. Gužom. To je tako. Ja, neka. A ovo je most. Most Uzdisaja. A Uzdisaja, to je most Uzdisaja. Ajmo polako. Most Uzdisaja, jedan gondole, vidiš odoše gondole, most Uzdisaja, ja. Ne vidiš? Hajde malo da vidiš gondole, da vidiš malo Omere. Eno vidi gondole, vidi Omere. Ja, to su gondole, ovo što voze se, vidiš, što se voze, to skupo plate, sine. Vidiš, eto. Vidi brodica, vidi kako vozi, momo, vidi, hajmo. Vrh. Ko nije bio? Još sad dan karnevala, to su vidite, maske, to je. Kud idemo? Gdje je naš vodič? Gdje vidiš? Ne znam gdje nam je vodič. Ima toga, imat ćemo toga. Ajmo mi pratiti naših vodiča. Jest. Grupa. Evo i tu su naši. Lijevo. Evo lijevo naši. Vidi Omere. Kako vidi, čao Bela, ajde, čao, daj ruku, peticu, bravo Omere, bravo, ajde one baki, čao, ajde njoj daj ruku, peticu, ma bravo Omere, bravo. Koga imamo još?
Predivno, predivno. Venecija, Venecija. 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 Au. Bravo, bravo, bravo. Dakle, vladara, lokalnog ovdje, to bi bilo na nivou kod nas Vojvoda, otprilike, to tako neka. Ovo su rozete, ovaj središnji dio sa ovim stubovima, to vam je taj gotički dio koji stvari težinu same građevine putem tih stubova prenosi dole. Dakle, sa prvog na prizemlje dole na ovaj sprat. Nekada je ovdje skroz išla more, tamo do crkve Svetoga Marka, evo je dole. Dakle, ona sa izmočinama, jedna karakteristična građevina u Evropi, jer nemate sličnije takve kombinaciju bizantijskog, arapskog i evropskog. Ova dva stuba ovdje, ono vam je tamo Sveti Marko sa zvijeri nepoznatog porijekla, a ovo vam je gore Krilati lav. Znači, Krilati lav je znak Svetoga Marka i inače same Venicije. Između ova dva stuba su se nekada odobljivale glave. S ove strane vam je biblioteka, Jacopo Sansovino je pravio 1599. godine je napravljena. Ovaj veliki toranj, to vam je Campanile, taj 98,5 metara je napravljen. Ono gore je Gabriel Arhanđel, ono je zelena, dakle dio, ono je bilo u bronzi. Nekad su mornari tako mogli prepoznavati odakle i gdje treba da se vrate kući, jeli, prema samoj Veniciji. Kad pogledate dole iza u daljini, ona tri stuba, tamo ćemo mi sada poslije da odemo i vam označavaju tri pravca u kojem je vladala Venicija. Ono plavo, tamo to ste već vidjeli na Placa Signori u Padovi, dakle astronomski sat. One gore dvije figure na zvonu, zovu se Maori, po onim Maorima koji su Gibel Tarik, onaj Tarik kad je prebrodio tamo, ušao u Španiju, jeli, iz Afrike, Krilati lav dole ispod i pogledajte sad dole, 11 sati i 25 minuta piše na onom stubu. S lijeve strane rimski brojevi, sa desne strane arapski. Znači sad je tačno svaki 5 minuta se mijenja vrijeme i onda dolazi onaj 24-časovni znak, vidite tamo znakove zodijaka, na njemu i plavo nebo, jer su i oni gledali kada su koje zvijezde. I prošla Vodolija, ne znam, rekuši im da je Vodolija ono, jel? Tamo je onaj znak Vodolije i tamo ćemo ispod mi tog tornja da prođemo tamo i odemo do mosta Rialta, tamo do prvog mosta koji je napravljen preko Gran Kanala. Tamo je, mislim, svuda je naravno gužva, ali ćemo do ona tri tamo stuvo da vidite kako izgleda ta kombinacija, dakle, te bazilike Svetog Marka koja je u stvari počela gradnja 832. godine, jer 4 godine ranije je ukradeno tijelo iz Aleksandrije. Kako su ga ukrali, stavili ga u svinjske polutke, oni muslimani, Arapi tamo nisu gledali u to i tako su dovukli tijelo Svetoga Marka. On je već prorekao da će nekada se vrati ovdje i dakle tu je ta bazilika u kojoj je dakle Enrico Dandolo 1204. godine ukrao zlatni ikonostas tamo iz Aja Sofije i sad je ovdje, dakle ne postoji više tamo u Aja Sofiji. Džemi Armin. Ajde još jedan put da se okrenemo, Armin hoće spreman da pravi fotografijicu, sliku i idemo onda zajedno do ona tri stuba. Bravo, to je to. Koga? Čukicu? Pa haj ga vidi malo. Ode. Voli životinje. Cuke voli nenormalno. Cuke voli nenormalno. Evo Cuko, gdje je Cuko, Omere? Hajde ti stara sam jedno. Eto ja uskam, hajde. Hajde slobodno, priđi samo. Hajde Omere i ti s majkom. Hajde. Hajmo za njima. Hajmo stići. Uzmi Omera.
Prati samo njih. Prati. Ma ci siamo beccato la Puntaci. La campanile. Der fliegt zum Fliegen. Soltare. Gdje su naši? Češir. Ja tebe, ti si meni orijentacija. Ne, vidiš mog omera. Gdje su naši? Ja... Kakav si na YouTube, si viral? Da, ima dosta. Znači, to ne nam stvari česno da Tek sam počeo na vreme da pozbivao. Gdje je bilo, gdje su? Vidi. Evo. Ali evo tu. Izraz gradonačelnik, od njih je prokurator, njih je bilo 6 i bili pomoćnici dužde koji dakle, živi u ovamo zgradi. Ono dole vam je koncept, dakle ova godina karnevalska je posvećena tom čuvenom Kazanovi, dole se održavaju koncepti. S lijeve strane vam je taj Florijan u prolazu, čujete kako ovi ljudi, dakle u prolazu su ti skupi kafići iz 1720. godine, gdje je kafa od 25 do 30. Kad se okrenete na ovu stranu, to je ta bazilika Svetog Marka. Ovamo gore desno, vidite ova slika s desne strane, prva pokazuje dolazak Svetog Marka iz Aleksandrije u stvari, kako Kraduga, kako dolazi tijelo Svetoga Marka, ovo je strašni sud ovdje. Jedina originalna je tamo iz ovog dijela koji se restaurira lijevo, 1380. Jedna slika tamo, jedina originalna, evo i sad se ovi sleđuju slike. Ova 4 konja gore koje vidite, originali su iz onog stakla, ali je donešeno prvo iz Egipta, Aleksandar Veliki donio iz Egipta, Konstantin Veliki donio u Konstantinopolj i onda je Enrico d'Angelo taj ukrao, što smo ga spominjali, ta 4 konja. Kažu se, ovo su kopije, kad ide vjetar kroz ove nozdrve, čuje se zvuk, zadnji put zvuk se čuo pred koronom. Dakle, venecijanci su čuli te zvukove, kroz nozdrve ovih konja su šupe pred koronom.
A mi ćemo sad polako kroz ovaj prolaz, to vidite gdje ovaj plavi, dakle taj astronomski sat, sad je 11:35, idemo do mosta Rialto, dakle prvi kameni most preko obala, dakle tog velikog kanala Grande i onda vam je slobodno vrijeme, znači rekli smo do kraja jednostavno. Sad kad budemo išli piše per San Marco u povratku, per Rialto ide sad u povratku per San Marco, ali imate ja ću ići vama naprijed, znači samo je jedna ulica. Za neki javni toalet ako vam treba do kraja obale i ovdje pa desno. Imate tamo kafeteriju, veliki javni toalet, čisti, uredan, a uglavnom u većini kafeterija možete restorana gdje budete išli. S tim još jedna napomena. U Veneciji da se ne zbunite, negdje nema česmi, nego su papučice dole ispod lavaboa. Obratite pažnju, nakon ima vode, samo papučice su ispod. Vidi omere brki. Ajde, vidim. Imat ćemo vremena kad, samo da mi sad pratimo ovi. Ha? Super Mario! Čuj! Ja bi se s ovim Pinokijom slikala. Ajde, poslaš ti ja sliku. Neću, Poslaš ti ja, samo kaj je pošalje sliku. Jel? Snimi je, djedo, dosta. Šta sine? Vau, vidiš, može. Uj. Polini. Evo je Unicredit banka, vidi ovo, vidi Unicredit banka. Moja banka. Kako tvoja? Vidi, imamo moja banka ovdje Unicredit. Zar nije austrijska šparkasa? Hajde. Gdje su mi moje imene? Neći imam. Ja ste mi se slikali, vi ste još. Evo samo malo. Ajde, stanite vas dvoje, onda vas uskam, ajde. Ajde, stanite vas dvoje. Može, stanite vi, nema veze. 10.000 eura to prave, najveći, kaže, čuo što kaže, tamo prave u Iraku. Ozbiljno. Jo. 30.000 eura. Da, sine, to je gondola. Preskupo. To je gondola. Ajmo. Ajde. Jel? Ha? On je platio 30.000 eura. Pa ovaj vlasnik što vozi sa mnom, evo ovaj ljudina. Viš mala beba se vozila gondolom, to je gondola. Vidi ovaj. Taksi, jedno taksi, vidiš. Taksi umr. Taksi. A ove gondole, to ti je, vidiš. Koje sine? Ajde. Može. Bravo, Omere. Bravo. Ajde, jesam. Ajde. Pa ja, more. Ufleka se. Je li?
Tuda gondole idu, ja. Vidi more. A? Ovaj dio. Tu. Sve po 3-4 eura. Ma ja, to je odlično. Najjeftinija radnja. Pa kad se budemo vratili. Ma ja, tu ćemo se vratiti. Sad ćete vi sami. A? Orijalite, onda vi sami imate sobno otkrivost. Ma ja. Ono rekao u 3:10, jel? Ili koliko noć? 15 do 3. 10 do 3. Tamo da smo dobro. Odvije. Ja znam. Biće danas jedna da dođe. Da se hvatamo, jel? Tražimo. Bili se, Senko, hajde se vrati. Jest. Dobar je on. Koliko ovo za njega valja. Gdje nam je sljedeća destinacija? Beograd. Voli u Beograd, malo i Novi Sad ćemo još. Pa onda... Grčku. Dobro. Pa onda... Dubaji, dobro. I u Egipat. Eto, nam je destinacije. Ti si pravi vodič, jedine zuje. Ajmo vamo s druge strane, Omere. Sad gleda Amir da nije kovo što nije. Vidite ovako, kad se okrenite, samo se okrenite da vidite, su mi policajci. Gore imate ove kišobrane, nekadašnja fabrika kišobrana je tu bila i to nek vam bude putokaz za povratak prema trgu Svetog Marka. Znači, gdje su jednostavno i samo dole pored Max Mare i ovaj pravac vodi do trga Svetog Marka. Ako ćete poslije da popijete neku kaficu, bit ćemo i ja i naša ekipa, ja Neđadi, ovo vam je povoljna kafeterija, evo je ovdje sa kolačom, imate 3 cijene, naručite onu na šanku, pa tamo sjete ako hoćete, niko vas ne provjerava. Dakle, odmah iz ovoga gdje piše Campo je trg mali, Salvador, ne? Campo Krst Salvador, tu vam je ta kafeterija. Idemo ovamo sad do kraja, do kanala Grande, ovamo pravo, 10 metara naprijed je kanal Grande, pa prošli puta nisu dao se pokrenuo na most i auto, ali sad ćemo se pokušati popijeti na taj most da napravite fotografiju. Ajmo polako, gore, ovo nećemo da ispred. Ajde, Omere. Znači, ovo je ovamo Rosa Salva, ova kafeterija tu lijevo, možete fino pobol, imate toalet tu, malo možda red i jako jeftino. Rosa Salva. Evo kišobran. Oh, Venecia, Italiano. Stanite ovdje malo sa strane, samo da vam sa strane, ovdje ide proći. Što mi je? Prvo kafeš. Možemo može rođak. Most. Pogledajte taj most, to je taj prvi čuveni do Ponte da radio arhitekta sa jedne na drugu stranu kameni most, zato što je gužva gore, ne mogu gore da vam pričam. Znači, sa lijeve i desne strane su vam postavljati na dokaške kuće, sve ovako, sa puta s nije dolazimo ovdje. Ovo je bio centar za zlato, srebro i ostalo, dakle ovdje je to bilo 32 most, ali samo još nešto je ovisnik. Znači, kad se popnijem gore, ali gore više nema kontroli, slikat ćete se i ostalo. Na drugu stranu, kad priđete, možda vam je mala pijeca, na klijenti ili nešto sitno povodnije, znači sa druge strane i imate tamo i kafeterija s njimi, sa one tamo strane gdje osim ovdje, znači pijaca je s one strane, ali u povratku morate preko mosta i najlakše vam je ovim putem. Ajmo, Brego, ajmo. Ajmo, Brego. Ajmo polako.
Oj. Golubovima čekaju da ih nahrane. Pa jest, nahranit ćemo i golubove. Daj ruku. Desno, desno, samo desno. Ne, preko mosta, ono gore naši idu preko mosta. Samo reći malo. La primera va a dar la Oj. A. Pa to su oni kakve konfete. Pa je to. Ajde vam. Od vamo stane. Čekaj da tu umere. Idemo. Tu stane kod umera. Oj. Ha? Ojo, Ferrari. Ajmo. Ja. Samo se vratim, ovo je Dido. Jel fino ovdje? Jel fino ovdje, Amere? Ha? Hoću. Pa šta hoćeš? Ha? Slatkiša. I sladoled italijanski ćeš probati. Bravo. Italijanski hot dog. I šta još? Ajmo vamo da vidimo mi. Sad smo slobodni strelci. Može. Vidi ove dvojce, vidi ove dječice, vidi ga, vidi ovo malo, vidi ga. To dijete, vidi ga Omere. Jesam. Lijepo. Pazi ga. Pazi ga.
Džuska, i ti omere, moraš i ti džuska. Slobodno omere. Ha? Drži majku, neka da snima ovaj trg. Hoću. Majka, gdje ti se nam snima leđe kako ja ovdje? Djeće. Oba dobra, Azem Čauš iz Venecije. Ćao. Hvala ženo. Daj ruku. Non basti la sua presenza in seduto in quel Vidiš kako su oni ponijeli? Knjez, kafu. Ha sbagliato solo col buco. Perché? L'ha dato subito, immediatamente. Rasiga. Ah, ma basta. E dopo la... Fago in su, così. Lasciate. Grazie, ci siamo. Ajmo. Desno, desno, stara. Desno. Hajde s majku, molim te, pa ja... Gondole, putovanje i tako, tvojim gondolama. Ha? Venecija, ovo je što. En 260 is het. Hier toe. Oei. Pa ja. Bravo, Meri. Bravo, Meri. Orario. No. Vraćamo se prema trgu San Marco. Idemo prema trgu San Marco.
Omer voli sladoled, italijanski, bravo Omer. Majka zagleda ovuću, torbe. Se majka što zagledala, a? Putrkaz prema San Marku. Mi idemo desno Omere. Mi desno Omere. Putrkaz. Vamo onaj kafić, ona rekla da tako. Gdje ti papir? U džep, bravo Omere. Omer je naučio da papire treba u džep, jel tako Omere? I kad dađemo kantu za smeće. Lì c'era tipo di va avanti però. La mia mano. Ma tanto si allentano un po' perché sono Znači, karneval je vrijeme maski. Šta je ovo? Sve u znaku Ferrarija, jel? A? Žavet puno. Hajde samo uđi, hajde uđi malo vidi. Vidi malo u... Samo Ferrari, vidiš Omre? To, bravo. Ajde, dobro je. Pa ja. Ha? Tvoja maska. A? Šta je ovo? Pa neki kolač. Facciamo l'interpretata. en el aeropuerto. A? I cuko se vas skida. Hoće se slika za cukom. Hajde s cukom se slikaj. Hajde onda stani. Hajde da ti djedo slika. Grazie. Hajde. Tu. Ajde tu, ajde tu, ajde, dobro je. Hoće. Ajmo skroz vamo ispred. Hajde vamo. Prossimo. Che il signor Rico in coreano in testa mi piace. Hai visto? Tu. Maria io non sei mia voce. Dammela l'allera, si fa il trallallero, lalla. Amici, guardate che bello guaglione che c'è sta. Tasto, mi. Ma cosa fai il Norvegallo, la rabbia? Ma no, quello
avete già appetito, è ora di pranzo. No, Liguria, questo qua non gli tira. Gli tira. Ma no, fai una volta. Djeca gledaj, gledaj. Slobodno priđi tu, djeca. Un bacio a chi vuoi tu. Dai, non siamo l'iniziativa. E poi, padronica, portatelo nella stanza di una donna inglese, che io domani mattina lo vado a prendere e lo rispedisco a casa sua. Sempre che non sia morto. Mi ci gioco questi ducati, dici come un grillo. Cosa? Niente, si è fatto tanto, padronica, non mai. Dai, Ma che state facendo? Cercate di vedere ancora una volta il mio bel cavaliere? Ecco, prova! Facevi così! Quando arrivo poveraccio, chiudete gli occhi e pensate al vostro spirito e vedete che domani sarete di ben altro umore! E andate! Ma che volete? Non mi guardate così! Le femmine che tradiscono! Ce ne stanno tante, quanto un mondo ne può tenere. Ma la colpa, sapete di questo, degli uomini, o si spegne la loro passione, o sono tiranni e gelosi. Ci tirano i freni, ci picchiano e ci trattano malamente. E via, pure hanno femmine nel bolle usamo. Anche noi, vedimo, sentimo, annusamo. Avevamo lo gusto bello dolce e bello amaro. Abbiamo desideri, passioni, debolezze. Allora, trattateci buoni, signori uomini, altrimenti i peccati che facciamo saranno gli stessi peccati che voi ci avete insegnato a fare. Non sta a guardarmi negli occhi che ti si brutto come il peccato. Ascoltami. La camera la si della fa quel che te devi, ma con giudizio! Dai, muovete, vai! E date una lavata! Speriamo che non cambi per oggi! Ciao! E sei brutto de muso e che ha un gran naso, una bocca storta, ma non ho mai visto la carne più bella! Soffice e bianca! E per il resto, meglio non domandare! Quante storie che ha fatto la mia Lucrezia! Non voglio! Mamma mia! Cosa deve fare? Ma cosa me ne importa di? Mi domanda avrò un bel tocco di fiori. E per far così, per tenerlo in braccio il piccini. A cucù! No! Lucrezia! Oh, me infelice! Non ho fatto in tempo ad incontrarvi che la sorte subito vi strappa via da me! Oh, dolce Lucrezia! Sembra una creatura discesa dal cielo sulla terra a mostrare un miracolo! Mio bel cavaliere, avete risposto alle mie preghiere! Siete venuto a trovarmi nel mondo dei sogni! Ma quale sogno, Lucrezia? Sono io, Callimaco, in carne e ossa! Non siete dunque un fantasma! La mia carne non è mai stata così viva! E la pozione di mandragola! Un'idea di Ligurio! Grazie al suo ingegno sono riuscito ad arrivare a voi per dirvi quanto vi bramo e vi desidero! Il mio sogno è stato dunque un inganno! Una piccola bugia per un fine più grande! Che dite? Perché non parlate? Visto che la vostra astuzia, la sciocchezza di mio marito, la semplicità della mia servetta e la tristezza della mia confessione. Neka! Palazzo Teatro! Signore, grazie di essere stati con noi. Se siete curiosi potete venire a vederci in teatro. Questa è una piccola selezione di scene di uno spettacolo più grande e più completo e potrete vedere anche uno. E se volete Hoće stati tamo kod njega, se kad jedu.
Hajde, stane ovdje. Hajde, evo tamo. Vidi kako se ne slikaju, vidi kako lijepo, vi zovete. Hajde, hajde. Bojiš se? Neću! Uskontula neću. Hajde, jedat ću. Šti? Ajde. Ajde, ništa, ako nećeš, nećeš. Ajmo dalje. Nemoj da letiš, bogati. A, po jo. Po jo, bubomore. Karneval. Ajde, slikaj se kod njih. Pa će kod njih. Ajde. Što nećeš? Šti se gdje. Ajde. Grazie. Polako. Evo polako privodimo kraju našu ekskurziju, to je fakultativni izlet Venecija. Idemo polako ka našoj brodici i uskoro krećemo put Bosne i Hercegovine. Trg Svetoga Marka. A još jednom da zabilježimo u povratku. Tako da je to nešto prelijepo, predivno, puno turista, puno gostiju, dani su karnevala. Grazie. Ciao. Ciao, Omeri. O, jesmo, hoćemo još. Jo, vidi ovi, omere. Pogledaj ovi, aj tamo da uskam ispred njih. Koji? Ovi. Aj tamo, aj tamo. Appunto, era ancora più in là. Pa ne žurimo, imamo vremena da stignemo do našeg odredišta. Pa imamo, sine.
Grazie. Va bene. Danas je 23.2.2025. godine. Venecija, evo polako, lagano, vraćamo se. Poslije, ne tamo, to je suprotni smjer. Vamo, Omere. A može i ovdje. Može i ovdje, Omere. Može. Može, ne ovdje. Nisam preko tuda ne gonda. Omer, čau u Italiji, u Veneciji, dani karnevala, igra se Omer, momču se igra, je tako Omere? Evo majka je tu, pazi na Omera, ali Omer s dedom više. Možemo, ajde odmori, evo ovdje, ajde tu da malo sjednemo, odmori, zapali, smijel se ovdje pušt bi. Jesi se umorio, Omere? A? Skini malo bundu, slobodno skini bundu. Treba je naočar, kupit ćemo naočar. Gdje skini bundu, odmori se malo. Što je to? Vidi. Dedo. Kadoline. Ne? Ne. Skini tako, skini. Skini bundu, slobodno. Uvario sam. Jesi li? Pa i djedo je. Hrnjiću, jesi se umorio, Hrnjiću? Hrnjiću, jesi se umorio? Hajde odmori, bolan, evo ovdje. Pa polako, evo. Sad smo sjedli malo na molu drvenom, obolio dole noge i pružio je, znaš. Evo i mi malo da odmorimo. Koliko je sad treba? Is quite a busy flow.
tako je cijeli dan, hitaju prema trgu Svetog Marka. A Nisam jer vi šta vuči baš ja. Valja da baš pero. valja. Nice shoes, brother. You are from? Where are you from? Afrika? Ich bin Deutsch. Sorry, my friend. Happy wife, happy life. Where do you come from? Se kažeš, Omere? Sam sad onda. Valovi, pa zna biti poplavi ovo sve, Omere. Kako? Pa poplavi voda tolika bude velika. A ovo su, vidiš, morske trave, alge. Tako je. Gdje bi sad reci, kako ti bilo u Veneciji? A ruževa. Što? Eto. Šta je, nešto se ne sviđa, a? Ne. Zašto? Zato sam ne skupiti. Čekaj, hoćeš da uđeš u galerijonu. Majka. Ej. Reci. Reci ba. Sada? Ne slikam više. Ne slikam, ovo je vodu slikam.
Evo. Duša moja, ljubiti svoga. Ljubiti svog dedu. Ajde. Tu. Bravo. Češ. Bravo. Dobro je. Ne mogu. Evo ga, putujemo. Smiri se, gdje sjeti sada? Dok krenemo po onda. Kapu, Homeru. Ovdje smo bili. Djedo! Vele! Hajte vi dole, majka. Hajde ti polako dole. Ako ti puše, boga mi. Aj sad. Specijalno za Hari turizam, specijalno